Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Karbiang Long Autonomous Council along ke Khibom Joint Secretary Tensing Rongpi atuma phan sodak pen kangsai pedo nangji pusi KSA songpen kachi songpon. Pai ni phaikhre Troxy Arni di Phuru Samson Singh ingti Amir Biri along Karbi Students Association asong atum ahir ing tangrak pen kachi songpon labang so kachi song nang koke Karbi Anglong Autonomous Council ke Khibom Joint Secretary Tensing Rongpi aot e pen sai ke klem ke chokje ang thek dopiklu lasi labang so kala arpu pen ing than nangji lapen sodak pen Karbi Anglong Autonomous Council atum Tensing Rongpi aphan ing sai nangji pusi ke hang pedopon lapen mondol klembang Torun Rongpi, Lamjir Terang, Bijoy Krolapen, Elbar Terang atum sitame, Longlea Pata Kalili Kalang lang ke klem tap lapen, Towar Krongpli Kaselam along le along, Amethang Adon Arab, Amethang apiso suatum aphan, Amen ke thap etla hayasai langno ke klem atum aphan, Non Prabjin pen sodak akang sai pedonangji pusi, KSA song pen, Asi ke thepen kache song pedopon. Phuloni pen Oruning Tikathar, Karbi Anglong News. Pen partir PC itu erset pungset pen la sudhana inang kok athi piala make Mr. Tensing Rongpi aphan kala arti pen hek plot nangji pen alang li andang rong kam keklen ba uthur pi andang rong kam keklen amondol SK toman ahok angkang sai parti nangji sip tum alang litum ke chok si puning tu ke jongdam of athi bangke nomor 1 point make longli ahem putung cici ni pin pen mondol tu amen kace tha nomor hini bangke longli citra beneficiaries tu kan longli cetak det api ta mondol cuma tha aku 40-60 agreement kace tok kabor la penke nombor ke thong bangke beneficiaries tu jong si mondol pham lamthe isi karjulo pulutang ke compensation kang happy la penke suman long kala longli kan hok dun back abang tu atu cicini nepkin dan ada nomor keskrip lapen ke rat along le komiti long le kithi bang ke lage hisab dok lo udang lo pulotan ke amlukhi block 1 block 2 section 6 long langdang lo long ke irrigation son ke amlukhi ni 2 km bang dolang mati khaino koson la for long compensation ke long ko rong pimplam long son la citronola ke ala chemical son ke 3 km bang koson la for tangka ke long ko lapen ke la puding terang asopo ranger dirsong terang son Jirsong tena son ke along lika pua bepin lo committee fishery amlokhi block 2 long dak number 37 pp number 3 long alang li 1 bigha hutoro lusa long le kososi committee fishery long le kitijok pena tangka jode pena kencarum joy la solong lahai nitum ahok a beneficiary sama tangka long nangji pinangji puamen besi pini set function para sudana ini nakon Oke, nah pini. Ikle toiti ulo tangke pini army mondol eski tinta lapar kecil lagi aja kok ngomedi makro. Aking bot tinta alang like knowledge dulu. Aking bot tin a section tin a block tin a dak tinta Tensing Rongpi ke a knowledge dulu. Aking bot tin a knowledge dulu. Lasi non hejong nang litung theglong gi social media banang litung media long dapat lang ar si helang manja YouTube pen ku sipak lang. Yaro khis long ka ceteng kheng dus. Lata kala ke lang pangkre joy ni ba Mr. Tensing Rongpi kelang ke pangkri ajo ini si lason ta phunang kok lo mati alang li jong si kelang pangkri kri ba lang pe makeup po son ti pinya ni ha da ka cheteng kheng tu de mati non alang li dong ko pilo ke klem boke nitu mangke ing sai nang ji po nomor si kela Torun Rongpi phan ing sai vek nang po Torun Rongpi lo Jelmi Terang lo Orun Hanse lo Ojoy lo lapen ke Elbert Teron alang li tuma phana son ke koson sinon bu nang lang mati alang li tum a section tin block tin alang li tuma men si tar tip Ite lason la ta ni li long la banga pro we sta men non ke beneficiaries tum ang holong pen along le kan hok dun bek long pen ke nang li la sikar long ji je 10% jong si omor ti so pen Mr. Tensing Rongpi phan be pulotang ke nang li long we andar ti en kat ap si tame nang li tang ka ke neng happy check ku si beneficiaries tum ni tum kar long ko ana hok lo ni labang itu lo pro we sta me ni tum la son ji thelong lo la si la puson pulotang ni la puson nang ni de ji pulo Mr. Tensing Rongpi pan alang li phan kala ke te ke national highway pan long li thik pitha long li pitha pusi ke toy chok ke mati long li thik no bole ke toy gali mati ki chi toy ali lang phan long li ke pa thik pitoy 40-60 ke ang make mondol atum jong si longli ahem
pu ben bota ka bunai pinam along le en da pita aku la so long le long ta jiran nanglen po long le adorang pado bi po agriculture ta residential lang bunai pidat po commercial lang bunai pidat po komen dan 40 60 ka cetok ada ta de tolong do ada pini paklang la po dia long kasilai paklang long te nang itu ko ni bang 10 nang ke hok akang sai bang padu nang pu hok akang sai bang awe pelutan te nong le kana hok dun bek abang dia ona lo kedam la solar si bang pilu mati dol ke lage turun rong pi ek nomor lo la ben ke binong inti lamjir terang bijoy pro ojoy tiso la ben ke Albert Teron lagi mastermind lo deh Albert Teron nang itu pak lang iklim itu tong Albert Teron ke amlukhi blog 1 blog 2 long nang itu langdang lo pulutan ke nile puli deh la report sih kipu report kipu ke hada kalong le agriculture long lihat apa commercial pincong lah lo tar mane chini lo nang ko je agriculture ke punai alar commercial ka punai mane alang li hada kan knowledge lo alang li dak long ko nasi agriculture long leta commercial punai pincong pilap lo nasi alang li tung chok ji kusini tu ini set krung set kan dak lo cari song pen dharna ini nangkong non internal itu lagi song chun dek nang ko lake jok je lo lake aku la tem sing rong pi tong phan pa ni tumak ke mang chun cheti ke ni tu ke kachi song mang no tin tontil song mang tontil lake Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Ari Dengpen Radaphan Langa Okaso Kironpon Pai ni Phaikhre Troxy Arni Karbi Anglong Autonomous Council Fisheries Department Pen Pater Pipon Si Radaphan Aki Joy Pen Langa Okaso Kironji Aphan Dipu Aqua Cetric Park along Mai Pedupon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Chetong Dunsi Alangli Ari Dengpen Kiduk Det Arataphan Lang Okaso Kiron Pedupon Lang Okaso Kiron Amayalong Kachetong Dunrat Angno CEM Pen Kaninje Ponke Emithangi King Pen Kachar Jap Thek Jia Phansi Labang So Langa Okaso Ron Ponlo Kevangji Aningkan Pen Ke Inut Along John Suri Si Lang Okaso Lapen Okaso Ke Pachua Anmate Dana Hei Hoi Ake Joy Pen Kiron Pedoponji Puta Rat Angno Dr. Tuliram Ronghang Pen Lamthe Chechak Teka Department pen langoga department ahin pensi lake ake joy pensi pini bajong a konsensi ang kangalong langok so kaju namji phanta kadure tuma phansi pini bangke Karbi Autonomous Council Fishery Department pensi ake joy pen ron pon la pen ke kevangian yan ke along tina konsensi tame ake joy pensi langoga so mama kapang ngi mula tum phan ake joy pensi ron pon Pini bang pini bangke dak Wan ma dakke bang beneficiaries alis ke doan ke pini bang ke rone. Te bang ko ano pini beneficiary to bang Pini sa. dak bang 150 jon bang ori sira bang ke bang mo ko dum pan. Ente akapre constituency la son sot keron. Continue sila mom. Irrigation Department along Borbabu ang hoi klembang phu Borsing Inti Kathar Inut Sarpimar aphan cholang remde Borsing Inti Kathar lake Inut West Karbi Anglong Kheroni Irrigation Department along Borbabu ang hoi along non klembang phulu Lamki ke phovek abang phi ben ke chethan pon atengki nili hem asor jel mate hem kang sam along jangchok bonta Borsing Inti Kathar abang nang thangna tamatha nangni nang hem asor aphan hem kang sampen pajok ji aphan itum ilong long ni office along chingki chethan dam nangpulo lason si ke dam tang chiti achikloni phai kep arni court dam sinangpu niliphan me thang ahem kong long pen niliphan nang hang pon det si DAV school anat nang pon det si cold drink nang pajun det ajok nilia phit chipu thek thidet lu la Swahut avar saicho NC hem konglong ardo amat niliphan nang cholang rem det lopusi chethan pon nili chipa jogji aphan bor I olo bonta langkang sammate cold drink along kopine rakia hormu pangvoidun si niliphan labang so alang kang sam nang pajun det ajoine nili thangnat chipu thek thidet loputa ningjepon Niliphan Borsing Inti Kathar lason sinang pulo nang labang so alam nang penan lapen kaprek madu aphan than pachiniri jongsi nelama tengpen kroikri pulo tangte nang penan aphan nang pathi pilo jipu ke ther ke hap sitame pedopon lasi ki sungke phovek ahem asor pen lapen adon ara patumpen ki pachini pon atengke Borsing Inti Kathar laki sakoria chokomar ingtoiving ang hoyalong kangni abang phulo bonta alangli ke inut sarpimar aphan man ki pithek the abang phulo lasi alangli phan la son amunit aphan sodak pen kang sai pedonangji lasi otlang no choklem dat abang phu Borsing Inti Kathar aphan chokomar ang hoi pen sitami pasun nangji puta ke hang pedopon Aku belum lihat enam tamat pusing anak kernet bodoh pasti ini kadung
Alang garier lo ta nihanang po. Kada thana ta dam nahi tension nahi. Lai mo jelong ta dam nang. Ni puhan ta lang thamang ni pani ning nak pathe pon bo. Amala lang kundring nam do kundring long pita lang lai ni. Jumde ta I ako ni grupi first. Ako sili. Anak main sosini hanali nang cedelo, nang culang rem delo. Ni jarting dun ulun idelo sta. Ni ningkin do ni husto erni. Ama ni pudo na la sota ni nang ciero nang sini ki pudo. Ni ka cedel din ni cehang he. Lagi Allah puru po jeli dopsi lam do. Allah September 2 tarik lo ni hempe nange pon. Dongkamukam Waisong Pathua Klamalong All Assam Inter-District Men's and Women's Hockey Champions Kepaman Ponjia Phan Arni Hotpon Tanglu. Pai ni phai kre troxiar ni kang sampor phai pli apor malom nijang karbi anglong DSA Waisong Stadium along All Assam Inter-District Men's and Women's Hockey Championship Kepaman Ponjia Aphan Adimaklong Nangka Humri. Birta kirib dunlong atengki nijang karbi anglong arlo dongkamukam Waisong Stadium along Kechengsi All Assam Inter-District Men's and Women's Hockey Championship Kepathu Ponjia Phan India Hockey Treasure Assam Olympic Association Treasure Lapen Assam Hockey Kongchunbang Topon Daspen Kahumri Pedopon Labangso Kahumri asai kedeng pon along Kepathu aklam Kemesen ajok kewangji pai cikloni phai kora nerkep arni pen saipang chengponsi GTA cikloni phai pli arni angdung kiti pedopon popusi All Assam Hockey Mephu Topon Daspen Pherangke aphan thanpachini pon Labangso Kepathu kachepate ponji aklam Kahumri asai angdeng along Kasa Kongchunbang Sonjoy Kro Mohan Chandra Bora Dun Mephu Lapen Technical Director Hockey Nasiruddin Ahmed Convener Technical Assam Hockey Lapen Social Sevio Beatum Chetongdun ভাল লাগিছে যে যোৱা প্ৰায় 6-7 মাহ আগত অসম হকীৰ সাধাৰণ সভা হৈছিল আৰু উক্ত সভাত ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনে হকীৰ ৰাজ্যিক প্ৰতিযোগিতা ইয়াত আয়োজন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলে আৰু জেনেৰেল হাউছে এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই হিচাপে আজি আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ পৰ্যবেক্ষক হিচাপে আমাৰ লগত আমাৰ টেকনিকেল ডাইৰেক্টৰ হেড আছে মোহন বৰা টেকনিকেল এক্সপাৰ্ট নাছিৰুদ্দিন আহমেদ দুয়োকে লৈ মই ইয়ালৈ আহিছোঁ এই কাৰণেই যে আজিকালি এটা কথা সদায় উচ্চাৰিত হৈ থাকে যে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ টুৰ্ণামেণ্টবিলাক হ'লে তেওঁলোকে থকা খোৱা খেলৰ পৰিৱেশ বা খেলপথাৰৰ বিষয়বিলাক নজনাকৈ খেল চেংচন দি দিয়া হয় বুলি কয় ষ্টেচনে সেই কথা লক্ষ্য ৰাখি আমি যেতুকে বৰ্তমান ক্ৰীড়া সমাজটো যথেষ্ট সজাগ আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ চিফ তুলিৰাম ৰাংহং দুয়োজনে খুব উদ্যমী ক্ৰীড়া সংগঠক আৰু বিশেষকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনটো সৰ্বভাৰতীয় ক্ৰীড়া পৰ্যায়ৰ এজন সুদক্ষ ক্ৰীড়া সংগঠক আৰু তেওঁলোকে ক্ৰীড়াৰ উন্নতিৰ কাৰণে যথেষ্ট বাটকটু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আহিছে অসমৰ ক্ৰীড়া উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমিও অসমৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাই হৈছে শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগিতা আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাৰ পৰাই আমাৰ প্ৰতিভাসমূহ ওলায় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতা যাবলৈ বাট মুকলি হয় আৰু সেই খেলে ইয়াত অহা আমি 28 আগষ্টৰ পৰা 4 ছেপ্টেম্বৰলৈকে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ আন্তঃজিলা ছোৱালী আৰু ল'ৰা হকী ছিনিয়ৰ মেন পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই অঞ্চলৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিহাসৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰু শুনি আপোনালোকে ভাল পাব যে ৰাষ্ট্ৰীয় খেল আৰু 75তম অমৃত মহোৎসৱ আমি সমাপ্তৰ দিশত গৈছোঁ কিন্তু এই অঞ্চলত ৰাষ্ট্ৰীয় খেলক প্ৰাধান্য হোৱা নাছিলে আৰু উদ্যোক্তা সমিতিত বিশেষকৈ আমাৰ চিফ তুলিৰাম ৰাংহং ডাঙৰীয়াক আমি অসম হকী ফালৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় খেলক ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ তেতিয়া বহু খেলুৱৈ আছিলে যিটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যিটো আমাৰ ক্ৰীড়া সন্থা আছে তাৰ পৰা যোগদান কৰিছিলে আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ বহুত পুৰণি বৈৰা বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া
ভাল ফৰ্কি খেলুৱৈ আছিলে, ফুটবল খেলুৱৈ আছিলে আৰু ভাল ভাল হকী খেলুৱৈ, ফুটবল খেলুৱৈ ইয়াৰ পৰা ওলাইছিলে। ডেণ্ডাৰঘাটতে প্ৰায় সেই খেল অনুশীলন চলিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ডিফুটো হকীৰ পৰিৱেশ অলপ আহিছে যদিও ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ছাইডত হকীৰ পৰিৱেশ যথেষ্ট পুৰণি। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ হকীৰ পুনৰুজ্জীৱিত উঠিব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ দুটাই টিম গেম আছে, এটা হৈছে ক্ৰিকেট আৰু এটা হৈছে হকী। এই দুইটা গেমেই বিশ্ব দৰবাৰত স্থান আছে। বাকী যিমান গেম আছে ইনডোৰ গেম হয়, সুনাম কঢ়িয়াই ৰাখিছে। সেইকাৰণে এই খেলবিধক ইয়াত আয়োজকসকলে এটা সুস্থিৰ চিন্তা চৰ্চাৰে ইয়াত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে এই খেল লৈছে। আমি অসম হকীৰ ফালৰ পৰা, বিশেষকৈ অসম অলিম্পিক সন্থাৰ ফালৰ পৰাও যিমান পৰা যায় এই খেলখনৰ যাতে সফল আৰু সুন্দৰ আয়োজন হয় তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াম।